kasihmu sungguh hebat, kasihmu setiap saat kau menjagaku, sungguh ku rasakan kasihmu. Ku rasakan hadiratmu di setiap langkahku. Sonong tatuang kumadati din sanan, may dati pati lambuso, mayampai dat sumambayang tako pagulo. Kinarahingan isong kerjaan sorga, kalau sikau dot timpud insan paggunaan dahil tatong gabay no. Alansan dot alumis piramutan, gisam dot orikot day tamodon dot mengimbulay, maya da panambarasan dot tatong gabay no. Tinasambayang dahil isong aran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatuang badati din sanan, lobi paguluhom ikalansanan dot alumisot piramutan dati, page Dusun Ministry, alansan toko dot amin talong, paingkah nagikadaw dot ay Oswaw channel YouTube. Tumbayaan ko osonong na lobay na osonong pagidite no maya dit nunusarita kadit ay kinapagyampayan dati dite no tatuang dite no. Okay, tatuang gabay no. Mantadot alumis piramutan di ko sadop panihab. Man dati pinsam mo ko iti ay panambarasan iti maya di panambarasan di kanihab. Kay seasonin da dati dat poputan dati da tatuang gabay no. Bayno na po hom tulo na po panambarasan dati nga mo kinango boras molohing. Nga arahyan ako manugot takuri dit pelajaran dati kanihab. Hinggoh dot nailanto ko dot itamar na po di nga nedi amnon unsamango. Rati na po di hilolo nga ay nakaburu ditit sex sebelum nikah. Ilo badihot ay kinatutukan nila panambarasan dat karikotan di panambarasan ko sodop ilo ba. Nga moid ailan dati umpay kukuro kasunsudon isuang na pod 2 Samuel hapodam 3 ayat kedua na hapodam iso sayra na podi norongaw di Raja Daud o kanta kan di nga otogod no mo tidi siya di sangat mara la iya nga otogod piyahi Daud nga ay numan di siya paburo nakuro iyaw kadaw nga haroy kinantakan dat ay miagali di antakan di timpunan nagisiyad nasilih dat raja. Otogod na dadi ginaw di Raja Daud nga ay say pakukurayan tu inapay kantakan di nakatalib nga atumbayaan ako dat ay hino pakasarid monot gonot to id ginawo isuang na pamusarahan am kapurimanan di siyo. Paingkah tako nagibo hara na pon daho kantakan
kasilapan, kesalahan di tanganak nga osoro dadatid mo boros nga ihati nga iyo di gulupo ilo tanganak isang insikul lebih pandadit ihilad sekolah rendah kadang-kadang katigir katigir ilo tanganak kat sumuano bo manu na tudukay tudukan nunad ay menimbarit nuridi karaja rumah ngai diolo nu kaditanak koiloh kotoy ka kau tahu kah? Kau tahu kah, Mak? Karena di tanak. Kau punya UPSR berapa? Muhot di tanah kau tiyo digi. Om osoro dugi songkuro nadi dia nano. Iho na pod UPSR ulasan guru besar lemah dalam UPSR kadit keputusanku tahun 6 lemah nanu kuno po nga B C D E apa tiga pelajaran ulasan lemah dalam UPSR menundukkan di tanak no muhat tegi tanak nunu dia keputusan dari UPSR kah Seirad kasuko di letang anak dati isay no kailad harik kinasumpakon dia lo kasilapan kesalahan osoro nu dadi mo boros nga miagala di Raja Daud ay na dagi na tumugod nga ay sepa kukurayan tu osoro ni dia kawawayaan di nakatalib iya nga hari kolomokon haro hiot kinorotuon haro kasilapan haro kasalahan man tadi di nu kadi di Absalom isuang da ayat kedua na podom dua Om Absalom amu i minaboros amu i minangimbulay karait di Amnon hinggoh nangkud itaraat toiko karait ti tongosonong nga Absalom mo pamadihom aratan di siya di Amnon kakuan na po nga minigiyahi Amnon pangunsamang tadi daw itamar Sayra na po din aratan ni Absalom pinalisok kisiyad iso ang ginawa pero linaid tumanud na pod hitid ayat kaduna podam talu sayra nakatalibot 2 tahun inopohit malab kalabo karatan di Absalom di Amnon nga ay napisok kadis yom papaharo kundo dat pengguntingan bulu domba angatan kut insana na tanak ko raja dorumikot kasyo ngayo na dasyo alapo i Raja Daud nga ay di Raja Daud menongkongoy iya di na pondohom pongoyon pakatundi Amnon kasyo nga ay day raja kasaga nga mantan ka mononsog tomo di Absalom kinasagaan ni di kano pa di raja Absalom minamisuno di tulun-tulun daw may nadako intangay Amnon sayra dat mumbalumbalan da siya ay nugya karetan di mumbala panday siya dit istilan pemaray to padi kamulakan nga nontok ko kick haron no di kick mumbala panday siya dit kana pod hiti isuanggat ayat kadua na pod walu intangay na sayra na pod tumood ko kitanan dako di Amnon sawap da anggur kamu pa nga mumbalan day siya oponing-poning mumbala awok mumbalo otood pati nga
Oilan nagati ahok boh ki. Koilongay mo nondig. Koilongay mo boros sa urang puti. Ipairalanda apating ngay. Jadi mumbalapan desid kita dakod otood, manen do gayango isyo ka patayon. Kada ko po desid itinoposan suhu nga iho kasyo. Topot kopi sayra det ait nakalasu-lasu no di talingo di amnon mumbalo di pumalak-palak ko boros lumogo do boros mumbalo matu di monondig-nondig omay na di patayo no di tulun daw tulun di Absalom. Kokito no podi di tanganak ko raja tiyo di pogiahaw no di lo minagidu tias minagidu. Jadi ino podi hikantakan di nga ay minamonsay kadaw di Absalom mo minadosihi minagidu isyo. Minagidu isyo o kita dati dot isuangget 2 Samuel ayat buka padam talu ayat ke talu na padam turu minagidu isyo minadhilad ay raja Talmai bin Amihur raja negeri Gesur hilo di pinagidu di siyo. Raja Daud kadaw nga minaginupu si det pira-pira linaid mantad tanak Daudi. Absalom nagi nga minagidu salinaid det 3 taon di siyo. Karikot tapos di katalib pa dila talu taon Raja Daud na di si otogod nakuro nakosogi tadi ginaw siyo di. Pahilon to kanalat karait dot Absalom. Ino pa dihi kasunsudan nila panambarasan di ni Habilo nga miya galin naritan ko dito ino to haratit seks sebelum nikah. Kaubasan no pod katumboyo iri nga manta di TV yung bolutan ay harahi kapuri manandot na pangkuragyan ako tasaraw. Nakura to aratu tokod iswanggot ay piyombolutan. Nakura to katumboyo tay kakajadi iti kamuyandat ay kapiyun samanggat pakakawin. Ako yung mananda sa isay nga tumbayaan ako dat ay apurimanan to kay tibo. Ako ni ka mong imula edit. Ako ni ko luka lama berdarah kembali. Hara na po kalamokan dati. Nga inapohit lobi kapunting nga timpo bayno. Isay na kayo narato kawid iswang dat ay sex sebelum nikah. Nga inapoy apunting nga timpo bayno iyo kayo no po nga potilambos kasari kawid ogirot. Nakotobat tibo iswang dat ay panunudan kumakinorohingan. Iso na pamantadat ay kasuang tay kasuboh ta kalo kanta kanilo nga miagal di Amnon. Nasansagan. Sinansagan di Amnon ni Tamar. Tumbayaan to kod haro hiit miambalut dat iyo di. Haro no hit. Ako ilom tapat kapiya sarita to nga tambalut. Papa angatay na daw hit sumandak daw. Pasakayo mutu. Pamanaw. Gisaw mo asado. Dadi pinanaw. Gisaw mo hilad. Ay kapuruan. Nah. Kadidi ko sayo ba. Kona kama misubad. Ano pamatim. Iduanti amatid hiti ka. Jadi mada di tandu nga iduan.
Isay di kabulun kon pondod sumodop di katutukon. Terpaksa idi kah, nga kon man na manudok kon di katutudok iri nga harohi i karatuon no mega ilo na lang miagal di Amnon iyo di kantakan miagal di Amnon. Amo nagi aku rangit mimanggot sapi rohian no boh da papaindalan. Timpunan no padi nga lebih pundad it osadu mantadat keluarga. Ako ni kapupatango biti tango molahing ngai nga kaubasaan ni matid hilo sadu itang anakot iya diha kaboboyuhon isiso nanda walay. Kono ka isiso walay, isiso bilik. Nga itim mo ti isiso piho todopon nga akon ko oin sana natulun da aratu nga kagumuhan na magyahoy. Tokoy kuat tigan da karanid di. Dat sorohon nun dad akon pati tango mulok-mulok 20-an. Tokoy it komondo tulun da gumulok paraha bo katapis-tapis nagi nga kuat takaran. Dahulu nagi di isiso todopon. Nah, oy. Nga doho na papanumbayaan nam akon ka oin sana natulun nga aratud ikantakan di haro hibay tagirot nga haro na pakanto hatu sa tulunnom kulum haro ko hopod haro pakanto hopod kulum haro tango duo nga talo tiadi nga man tadi di moed iati na po nga aratu kada nagya umbal-umbal iri nakakuaan dat harati adat kampung tu mengilag dadi kantakan dat miagalidi. Nga kon sadu no podi man tadi kampung isay podi ko kito, isay podi ko ilo. Suway ko iti na dat harohot integrity kadida malayo. Haro pendirian, haro dia dat koin kokoton do ginawo do ogirot. Moy dat aratu do kantakan miagalidi. Sayra na po dat aratud iswanggot seks sebelum nikah nga osaraw dadi datid irine bukti da sinta tok muhang ko na podoho bah mostid iyat tiko ka ikusay kay tandu topot tuga kapiad iya di topot tuga kapiad iri no hit popokito da sinta kapiad no kumadit tambalut no kumadi sumandak tay kay tanak wagi sekira na pod haro hitiod di manu na po yung monopot tong kiadan no gi dahar sekira na po mangangati tanak wagu no dot iodi tong kiadan no gi kadi monopot lah gi monopot kapio tuhiri na po nga popokito dot ay ina po hit prinsip disiod rahit kamantamong dia nga ogirot yedi na po isiya dia titangon duo ay dagay nga tok isay pagyadi hot katahan no mo di tapis ko pengkuro aya pakuat ay mangis-angis nga mo napoti mah hirinan dah dat ay haranan da ti karatuan da hiri sayra na po dat ay aratu tokon ikantakan no miagali di puji Tuhan tu nakataubat kasari ko hali piad kawaya idi ti kamunda disiplin gereja nga katalib na padirim pinapakita kod iya ko yung mikaruhang nga atopot kapio dat harohot kay sisa no kayod kumakinorohingan bertobat ya muntoki nakawaya nga ino pay
ino pay miyambalot tagim kada to kono pamusarod, oh haroy ralanilo aratu piya nga milohit tumaubat ka. Nga osonong kopiyo manad ay so itiyo di. Komun kuno po nga, kono po kawaya editiyo dim otibus sohit pikaruhangan otibus ni keluarga. Hali piya kotaubat toko nga ino pay kapurimanan dati det ontok nga haro kasari. Miagalodondo, mongimbulay toko karaitit miagaliti. Iyo kayo no pay nakawaya nga kapurimanan ni kasari iyo dit kokoto do ginawo. Hali piya nakotaubat. Hiri nandat mampu-sampu si kapurimanan datiyo di. Nga siyo daranat kapuriman nga ako ni katamodon gi. Sayra da iswang itinimungan da tulun kagumuan ipinde lakunan di piramid. Karaitot isay na po ako kito nung kagyakoba antised di isay na po ako kito anak luar nikah kasyo nga hiri nga iyo dit kapuriman tokod ontok toko bo. Iri ni kamondat penyesalan sa umur hidup. Ina pandahit ay kasilapan dati di tempo nakatalib nga hirih kasari manud tanud mayong tayong dia. Manangano ngay kono no borosowokon iri no ngay ot ay kabuling kahangan ni mo. Nga miagali na boros kudite no puji Tuhan haro pertobatan dati nakaguli takay ogirot takay di isuanggot katumbaya dati pubay no. Haro piande kapurimanandet ay miagalit ontok toko sigog kay kokoto do ginawa no nga otopot na pod patahakon no kumakinorohingan nakaposiyan no wagu pakinongo no po gya wayaan no po miagalin di. Asaro ko isa pengalaman dat ay mositar. Antakan no po di nga harohot na suanggorogon. Jadi ino po di hitongo budak sikulo mositar pelajar teologi nga tokom kada borosod ilo ihati piyay anggota biasa nga mokipipiyo tokoy paingkuroh madi ko piyo suanggorogon ka. Tu okon ko insanan tokotid kombala kawaya kakita ti pengalaman do suanggorogon. Mokipipiyo hima kokito. Iho nga iyo dihi di gulupo. It mongorongou tokonod pasalo mongugadorogon o suanggorogon. Iho nga kiginawo hokud ay mokipipiyo kokito di kantakanin di. Jadi tok haro di tinasuanggorogon rikot ngay iti tongo pelajar mositar itongo mositar ngay nu kadi dirogon. Alaid padi nga sayran na timong mon toroiso di hitulun na magidu nakuro. Raitan ko. Gasmin paingkah ko iti dia perbuatan kamu tisyo gitu. Elendra iya na po nga iyati ka. Romeo Paulus iyati ko ka. Global ministry iyati dia perbuatan. Tok apo oray tanda dia ngaran tumokis sogi. Magidu na gid apo oray tanda dia ngaran. Oy lani nga gid dirogon dati dat nun kaboboyuhon mo. Nah, purimon ka nga sangulun boy mo si taro hiri. No kadisyo. Iya tiumin lo jimun. Mo si taro ko gi ka. Nga paingka perbuatan nu ka. Nu kasyo. Tapoti no boros nu. Tapoti no boros nu
iri nga ini perbuatanku nga sarohon nadet o insanan na pulo nga nakatahak, nakasarah, napakapiampunan kumak no napakapiampunan kumak kinarahingan kasyo. Jadi peingkata ko na gid mungkin naharohi naratud iswa nga piambalutan. Hari tuntutan det opurimanan toko gisa mo sairan oroitan ay bulayan iswangget khotbah panambarasan pongkoringahan do kambolutan nga kokoto di ginaw dati nga sorohon na dati o insanan no pari nga nakatahak to kono kumakin rohingan nakopokiampun toko om nakotobat toko timpudon do o girot kay kumakin rohingan. Amin. Irihi lebih penting. Nga lebih penting mun takit magyambalut ti timpo bayno om kada to kono giagumo o masalah sanongso nonggot sanong ipiambalutan sanong no dagya kasunsudan kada pod agumuot kontobon nga kaduhung kad kawaya da miagalid dihom sangalan no do kayo sangalan no do kayo tu tatap to kono kawaya di kamondet borosan da tulun hari katingayaman nudhiri orikot naging dahit ontok no ngay disiplin gereja irinen no kasunsudan di mo irinen de proses daw. Jadi manopoy oni ba ilo ay muntakip piambalutan pagiratan no dakaw gadwa ginawo ay bagari atumboyo dat akon no ko piuhupan mo ano po piuhupan silih no miagal di amno itamar nga sekira no po piuhupan ma iri no bagyan anjadi iri. Oke, jadi siyaw tu na bulayan natilo o insanan takating hara kolomokon antakan yang balut nga mumbali may igit-igit may tapis-tapis nga ay nakataubat tadi nakataubat tadi nga timpo bayno pasarahan to kumakin rohingan ay kaposyon pikaruhangan keluarga dati kada nandad ati lambusi ginawod ay gisambot insanan paringa kantob datid minsamok gumirot kumakin rohingan. Suway kairi harot pikira-kira 2 na pada mo minit dati suway kairi karahit kagut ti kamon mo gihum-gihum karahit ti mo gihum-gihum naidi point samoko kumadi Simpson isuanggat hakim-hakim hopada mapat itina po nga sawo di Simpson da kapagulo mila datid akitan isuanggat hakim-hakim hopadam talo perkawinan Simpson teka-teki daw isuanggat sundait daw isuanggat hakim-hakim hopadam mapat ongoy na Simpson dahil tim na hiri na pangan nakakita siya sangulo na sumanda ka Filistin. Uli na siya mga siya pausunudo, pawaraw, kumadita pa tinadaw. Hilo na patim na nga nakakita ko sangulo na sumanda ka Filistin. Tolong. Ngayo na dahi siya sumilih da sawa ko. Nga ka na pa ditapa tinadi siya. Ay so nonang kudi ko piyat tangana ko kasumanda kan di kampinayan ipagilitan dat tinaruh dati sangulo na tandu gisambot may kapagano sawo mantad da tulun na Filistin tulun dit nga sunatanid di kan ditapa di siyo nga simbar di Simpson kumadi tapa daw ngoyo na po siya tu orohiana kugiya ka.
Nga ino pa'y tapaom tinadaw di ano koylo, dot ino pa'y kanta kanidi nga mantad da kinorohingan no tadon daw. Sebab isimson no pati nga apatut no mogihumbot cari pasal, mencari gara-gara, cari pasal kumatulo na Filistin. Kakuan pa nga antakan na padi nga inapay tulo na Filistin menguasai orang Israel. Jadi ay lanto kon isimson no patim napili da kinarahingan sumilih dot nukad hiti isuang dot hakim-hakim hopodom talu. Napili isimson dot kinarahingan deming kakat sebagai hakim teko nazir kinarahingan antakanidi. Jadi ilo nadilo kamon dat mencari gara-gara, cari pasal budilo mo. Dita daw di bayno miniakuri koto isoot kampung pinungaranan dot kampung dorom-dorom. Miampai temodon dot haratulunongan rubawo nga sayratin na lipuanan kuhom. Oh hiti aku mo tidi kabun itid mantamong ilaluong kud otong kiadaan kuno polo kabun teko ilaluong ilo tongo tadak nga ngon di kara rago kasyo. Ilo tadak nga ngon pinting abay ka. Bah di mila kurayon nga aturan tandod minggu depan kaku. Nga ino po kinorikatan dahilo nga paing kuro madiralan no may rikot tititulun. Konti po mako osonong may pangimbulay ti tangolo niti hoy. Nga osonong po hiti kampung bo. Bandar na po hom. Apangkal-pangkal no. Ihati pigya nga megal ko tumalib to kanod haratulun na paingi gitori salah tumalib ko patunuyan nga kanu mo mada gitu. Yohong asaro ko tiad patunuyan nga ay, tidaklah ka. Nukuro. Ngoyon no pari nga haro nagyahit. Haro ni mandilo pintalango dahiri. Akon na po ko mamadarama nga haro nun dohit soalan tahakon bocor nong ay sumono ka nga hari may tamodon irin dit hadati korohian di hirid di bo nga ikampung apam iya di sanong-sanong patakuri sumuang mamusaraw kundi no adihot mumbal di cari pasal mumbal di cari pasal let sumuang ko hirik ko yanon idi kombali hay damini papaydaro buku dahiri asaraw ko pad hari isa walay ni ko pailihay da buk ko kita ko nga haramolahing nagkusaid ay suot rasuk ay sa baju paingirikaw butak gali sa tulo undorang punad hirid sa makawalasyo lintuhon ako nga tok kamu angkat mo disyo kamu disyo iho di nga pasanaw nanti tagal magihumbot cari pasal na tiyo digi hiri ako saliwan nga ay suwang po bo kasyaw ukabay nga siyo hit pangantabi taso kay rikaw dihirid hari mi jabulat kay rikaw dihirid tirikohon bah manigup posurong ayaw ko din sigup ay manigup kasyo ayaw ay may na paman ako ti manigup kangko kay rikaw nagid diri nga tok masas poboros siya poing ka aalain nga saliwan kagoy sawo nga poing ka ano masaala diti na ngay no masaalatid diti ay iyo po di YB kinorikatan gud popoy lo masaala komon no po nga akuri nakanta kambalot ti diti digi kaubasan no po dati gumuboros nga ajarang to kagyad kauboros
iri kakuan da tagumu boros. Moy cari pasal kangku didit tulunom hingga walai ketua kampung go hiti kangku. Oh, ketua kampung pod hiti ngahilo walai sio tandu o ketua kampung dahai ka. Mama nau kakagud helo suai na kampung tandu i ketua kampung kasio. Nudi tomodan da cari pasal. Aku dihom rumu ba aku dadi ketua kampung tu mogi humoku di tanganak wagud asanging karaja tekay tanganak sikulot nakaay sinumikul sakirad harominat diolo man kuda tudukay momirumbak ke korita tudukan kuda momirumbak ke korita nga yang penting ominat lah ano po ominatom ako'y mangano kangku. Oh iya, awal-awal kepada rinumi ketom aku idagyan ako kirim mo hila sandakani korita aku kandit. Itu imana walay. Halaid ko gyam minid ditidho kasyo. Om hingga di kereta ni inan kangkum om nakakirim mo di minid ila sandakan kasyo. Cari pasal gitu. Tu ino po hisairan po cari pasalir di nga hirin nandad harohit kasiwatan da sumuang. Jadi okito dati dahiti dot isimson kadaw nga tinomod na kinarahingan dot moy cari pasal umadi tulun da Filistin. Iso na padi kamon da cari pasal hilo nga ay moy panansawo ditulun da kon ko isi soot katumbayaan kon ko isi soot tinaro umadaw. Om ay lan dati dot ay on na pa dati la saritain no. Ongay na di pamanaw ni Simpson karuba isiya singa o may siya patayo. Suway ta daw tali bisya diri nga napasa nuridi nakatalib ba di kautongon di singa aiso na di hiton si ipa di tulang nedi iyo na di pomosuon ngo na siya ano ipaha pomosuon uli siya takot di molahing daw. Ay siya sinunu dan imolahing gat kinanuan na po siya di pahan di pomosuon nga ihirid kinarugusan dat singa. Om rikot takagwi siya hirid ay kayo nandit sawa daw. Om hirin at minagiuhot-uhot pinapo tumboyo isiyad sundait. Akaw na po kasimbar talo na ho po da panampakaid. Takon na ko doho kasimbar ko na po iho manhak na ko panampakay ka. Ni sundait. Nunuh nang kuit lobi komis komanta da paha. Om nunuh nang kuit lobi kagaras komanta da singa. Ka iya di baka di sundait ti siya di wo. Om nu kadidit tulo na Filistin. Ngo na dilo lugut-lugutait sawad i Simpson. Gisom dat nakano dilo da simbar di. Om naila ni Simpson o kano pa kay sawo ko kasyo. Kalau kamu tidak membajak lembu betinahku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku kasyo. Om hiri na di dat ay mantad ko na simbar di hit sunday ti Simpson ongoy ni siya hilok kayo nandat eskilon patayo siya talo na ho da tulun ngoy siya anoy panampakay diolo patakos siya kumadit tulun dat no kasimbar. Nga ay kasari no pisok git kung tatagod di siya. Nudi pinatumboyo daw. Ino po di sawo daw. Patahako di siya kumadi tambalot daw. Iya di bodi kinasunsudan dit sawah di Simpson dat kapagulo. Ato ko mangimbulay dat tamodon da kinorohingan. Iya di taos anong kinorohingan dat
peperintah langit cari pasal lumia galide ge. Ieu didit ai poin kurumaga dirit teh sarahan tu di kopia tinomodo kinorohingan iri ko poin kukuro. Tu kana poloho di ayat titinga ayat iswangga ayat keempat nga inapay molahing daw itapa tina akoy lo dahalidi mantad de kinorohingan na tadon. Tu isimson na pom patut tumagihum cari pasal kumatulun na Filistin. Tu inapay tulun na Filistin nga ay berkuasa kumandi tulun Israel. Kaya ina pa di imbulayan dati ti tatuang kabay no karay tilet ay sarita di Simpson nga o kito dati i Simpson na pohom suma poborosit molahing daw sebab da sumandak hinggo dat kasihom ngoyo na pod orohyan ako ditanduk ka alaso aku di pemagunaan orohyan ako ditanduk ka suma pisyo mantadepi karuhangan manansawa sangulunit akan keatumbayaan. Tay kay boros sa ditinga orang kafir. Hali piadat ay pagaduhan na dimolahing daw. Ina padihit beliau di siyo, molahing di siyo kusay tandu, nga ay minanong kiala, idi kumadi Simpson, pinatumboyo, badi dia lo ipangaturan idi, minipagano di tandu di saw di Simpson. Antakan na pod ay kokitoh tokolot nawayaan di Simpson, nga okitoh di dati nununang ko kasunsudan di koronob di nakatilambus sera dat irihit pinatumboyo di Simpson kadaw suma pakorohyan na molahing kasunsudan na po nga mongigit dati isuang dat minamonsay di Simpson dat ay nakorikot gisambon nakapanansawa di Dalila. Tumano dapat ditinga, Dalila na patinga sangulunot ay pelacur. Nailan dati dat hiri na di kinalimpupuson, nagi kinatutukon, da isimsan na pa nga napatay. Nakondul pala dua mata siyo, asilih papingirakan di tangolun, napatay mo di katutukan ni siya. Okay. Hali piad iswanggat ay pira-pira ho kantakan itinapot ay pikaruhangan nga ako ni ko piyon ta kanumulohing. Harohi piyon ta kanumulohing gatimpubay no. Nga kagumuan na po nga ihati no himogihumbo tantak tinan. Tantak tinan dati. Nga agumu nahat ay pikaruhangan dot sayra dahar kasagan di molahing nga asanong no bagya kasunsudan mo. Alumis. Ako mo si Rossi. Ako tumongob. Kasunsudan di pikaruhangan piyong balutan nga iya dit asanong no bo. Irini kamundat restu orang tua. Ako ni ka manahak kajaminan dat karahian po mulahingam asanong ni pikaruhangan ako ni ka haro jaminan no miagalindi. Nga kita dati sayra no pod ikeluarga nga magakun. Itampinay no nga magakun. Alumis iyalo ganda nga muhup no gyadia. Manahak kasukungan. Isuang piyong balutan gisamid ori kata pikaruhangan. Pikawinan.
mandati timbango iswang dat piambalutan paingkuro nangku ot ay respon tay kasamuli di kapurimanan di molohing karay ti piambalutan dati. Nunu nangku ot boros diulo. Nunu ulasan diulo karay ti piambalutan da kayo. Hari nangkud osonong harap kaantabo kita di molohing ko harap kaantakanda imomon sa dilad simbayan tay kay pangkuro. Paingkura sokongan iya kayo magyang Pinay. Paingkura sokongan di tambalut no. O kita dati dat sayra na pod inapay piambalutan di nga agumo kontobon miagal pon da di mi parang o kapurimanan ki. Mantad ko korohian di molohingi sumandak no muli ko nga angay di lo kay mayaan. Iya di no bo. Isiya na pakawinan no. Ako na may ulay ka. Nga pinakita dahiti isuot ay kunsi kano po dit molohing daw nga ay so na di kapitan dusway na kita no ipagilitan di kaong Pinayan tay ko isisuot bansa dahitid kaya nun dati ka. Nga agumay ipagilitan natin suway kinasawaan mo ki. Ako ni ka isisa a kampong. Akon ko ipagilitan di oin tutunan nga suway kayo nun hari man ko'y kasawod. Itmantad nga sa borong rahat. Nga irin na matugay sinta karasid di mo. Kano pa kagud hilo nga ino pa dahit tambalut no nga isiso da katumbayaan. No kuro to isiso katumbayaan. Kumaya to di isiso katumbayaan. Otood to di kaposian na berkeluarga aiso na to di masaal aiso na kaboling kahangan dat isiso katumbayaan. Iya di mada ko piori. Imo napot ko pio. Ino pagyahit. No kagadi sa iman. Oratian no po kapio dati ti sa iman. Ino pa sa iman hindi nga beriman kumakinorohingan. Isi sa ugama okon ko manahak ka jaminan da sa iman. Agumo takapia sebagai pananu da kinorohingan sebagai Seventh-day Adventist. Ako ni kajaminan da iyati na pati nga beriman na kumakinorohingan. Ino pa ngaran nad ugamadim ako ni kajaminan dat ay beriman ko. Jadi haronon day kumawin manunan da onwad ay pengaturan manuha kudat ilo na patunang no. Apa kakawin mesti abaptis kadati. Kagumuan kan hati di bawah tu isa na paganda undang-undangi kumawin hiri gereja nga mesti dat gadudu nga miagal hugama. Kamoyan nun dadatid sa iman ka. Nga aralom mo pa kapiratian datila sa iman beriman. Sa iman baik kuragarit di. Sa iman kano pa nga isisoot iman. Okay? Dua no po. Dua iman nga sa iman no po nga isisoin day iman. Sa iman. Sa iman kano pa nga beriman bagya kumakinorohingan. Jadi sekiranya pod beriman toko kumakinorohingan o girot beriman toko tok otopoti mo ti kapiyad ino pa'y pikaruhangan di nga harap ya masalah
kabolingkahangan dat orikot, ngamantad ko beriman toko kuma kinorohingan, ina pay tindakan-tindakan dati tumoguang di kabolingkahangan nga popokitod iya no po nga beriman kuma kinorohingan. Isiso katumbayaan do ogirot, okon ko isiso no katumbayaan nga isiso katumbayaan ogirot. Jadi iloot kosondotan nilet sa iman. Jadi kaubasan no podi dati di nga ay kanto ko ni kakomunda sa iman ni mo sa miagalo hugama iya di na diri mo. Moy dat mila kumawin na gereja miagala ugama. Iya di. Tungon na padi dati rated sa iman ka nga tokoy kailahom gisamod hingga hidiolo dat katumbayaan kuma kinorohingan. Nga syarat na padi di nga sama-sama Adventist lah. Iya di kamuan di bo. Jadi iti na po sa iman nga okon ko batos de ino pay pikaruhangan nga ay sa kabolingkahangan. Sorohon na datid okon no gid ogirot to ko kumakinorohingan atok okon no gimotid og gumuot panumpalid dorogon. Sayra de sinumuang tokod Adventist minakibaptis toko. Oriko ndat san tabi-tabi nanday kambolutan tahniah kadati. Nga tok hiri nagi impunan ka daod okon nagi minggumuot kabolingkahangan da rumikot. Nga sayra na pod ogiro ta katumbayaan dati nuno na pay rumikot taguangan ta koy. Paing ka nagid isuang pikaruhangan mantad ko isiso katumbayaan dati ogirot to ko san tabi kabolingkahangan na rumikot nga taguangan dati. Amin. Iri ni gompotan dati di bo. Nga agumu ibadah gyahot ay kasanangan ni di bo ako'y mobor sa pain sala it kinumawin na misisuay katumbayaan. To ay sana na pa rin nga pilihan to kayo bugyari bo. Nga ako nan pa datid apurimanan yung matirin nakakawin. Haro himangku it monosol. Monosol no dadi nga nakakawin naman di. Purimanan di bari bo. Tapat kapyo. Muntak na kayo hit ay pinupatilambus sa pikaruhangan gisambat misuay katumbayaan kumadisawo haro hidadi hit apurimananwid monosol di badabo nga dadamot ta paimpasih ta katim iri nakasarid haro pakasari kasiwatan dati det popokitad di karuhang dati det iati na poti nga beriman kumakinorohingan hali piad tidak seiman takod di karuhang nga may na dati pakitonod iati na po nga beriman to kumakinorohingan. Paingkuro ko gadid. Tarikon ko ilasawa ko ay kakawin ka. Nga paingkuro ko di manarik. Iya nagi amoy sambayang. Gisamba ka di karuhang no ay nakuro to ako mo sambayang. Nakuro to ako mo sambayang ka di sawo no. Paingkuro ko di mamagayat. Iya nagigadi ta mo sambayang. Jadi hali piah dat ay susuay katumbayaan ni karuhang no nga may napakitonod iya no pa nga beriman kumakinorohingan. Kada nad hari Sabat tagim iya nagi mamagang nga tumimpanaw. Ako nagi may sambayang nga iya nagi magangat tumimpanaw. Ay jadi papakitad beriman no kumakinorohingan paing kukurah ko di papakitad sangulo ni atumbayaan nom tumanod na kinorohingan dat iya nagigiyahat tumanod na katatapan na kinorohingan. Jadi irini kamuyan kud haro pakasarit kasiwatan dati. Dada mo tamiyampay pa di karuhang
ikalan sanandet insan timpu da sumanu sangku radi sinononggot ay sigo gadid kadi karohang nuhom hingga sambayangan nu bae no kasio iya nga kasuayay ko di nakuro kanum ay sai nga moy aku tanud da bae no kasio nga topay puji Tuhan puji Tuhan ih. Jadi iwaguhay na dati mungkin ay iso no kasilapan no di nakatalib nga tatuong ubay na hom pamusarahan ta kunod ay pengkukurad papakita kagud beriman ko kumakin rohingan patudukon kumadi karuhang kumadi tanganak pabahara kamu na nakalambat tet hara kasari pakasiwatan. Hali piad isuang ka keluarga nga ay kanta saru da pain tepot maya da kapurimanan nagi pendapat takarait tet ay tambalut nu kusay ti katambalut tambalut nu tondu nga haro nagi kanti kapurimanan det osonong sumua nga isuang nga piyambalutan. Ina pande kanta kanidi nga milam momonsed ina pahit ay katutukon nga ando osonong. Iri nakakuhaan dat pakikinongho ni kasari boros keluarga molohing kaumbalutan di umbalan diled papaboros kumadia. Mumbal ba di mumbal dahil di manguhup dia. Mumbal kan tayo dat ay mangahak dia manalamat dia mantadidit kasunsudan da kaposiyon di ogumu kantob ogumu kasindualan. Nga tok kain talang pumutigati sinta iya di otopot ngai na po. Iya di pain tapot ngai na po bo. Dat iri kamu no mabok sinta kan dat tulun gitu. Jadi montak kit miyang balut nagibay no. Miyagal katumbayaan na kayo. Kada ako na pamusarod kami masing-masing sa ini ka. Pamusarahan na kapit timpo dendo pamusarahan no. Tu agumu na nakombalutan dati kaum pinayan dati tampinay no ina kapagulo misuay katumbayaan mangilo ka na kapya mga uhata ilo paingkura pendapat no misuay katumbayaan ka kada dait pendapat no tu kapaya nakakawin gi no di salad may kapya ka uhot nga kadang nga uhot ogirot ungoyon uhot patilambus pakasari may sambayang patilambus pakasari ogirot isuang katumbayaan ngoni siya uhot to paingkura dia no paingkuret kadi mo napot nga siyaw tumuhot ako ay paingkura dia kapurimanan dat okon ko isiso katumbayaan ay may tanu di karuhang nud may sambayang nuno pendapat nu ngon uhot to bo nu di sala gitu tok tatap kompom na rin ay kada no hoy kamu tisyo kompom na rin nga antakan na po miyang balutom ay alu miso pagyangay rin tapot kapi bo idi akon ko agaya himasalad o kita diri nga misuway matirid awayaan kapiyo sinta itu buta tok kada na dati may boloho o sinta oy osonong iboy komanda sinta buta nga osonong kapiyo ma sinta itu pongkalat pongkalatan na dati o kita man tadi dahit kaboling kahangan dat mimbulay tay ko kasunsudon di piyambalutan bah oy nakarikat to madi la timpu dati nga konsikaw mantadot ay
piramutan di lumis, lumis piramutan dati di totoong bay no. Nagi kinapagyampayan dati. Haron pa kabaling kahangan kapasian dati nga atumbayaan tokod haron pa kasariot ay panguhup pa kinorohingan, ginayo lisi da kinorohingan kumadati iri na dahit lansanon dati damon kita daw. May tokod no igitay kinorohingan pananudan dati miyampain ogirot may dot kanu tokod tumaguang ti kantakan na rumikot milo mamuhon dam tokod nunuhit patut dati man paburo. Mantada hitihom kanaw misisa tokod suangat sambayang pangalimpupos. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw datatuang diti haro po kago piro-piro honoritan namayaan dahil isuang panambarasan dadamot dahil ay isuang got kapag isisani di nga pakiampunan dahil sa kirunad hari boros at nakasinduol lobi pandamontak daho dat papalambus nga hari boros at kontok kapihunong di karohian no anagi karohian di makikinangaw nga porikatan ng pakiampunan ko sebagai tulun dit olomok berdosa. Nga santab no po dit nembulan dahil susunod dit ang lumis kapiyantok na karohian no nga may nahay uhupay do papaindalan pingkanagi dat manguhup di tambalot dahay tanganak dahay dat popombangan dad ay piyambalutan kasunsudan do pikaruhangan dela da sumano. Pingkanagi kadaw hit nakawaya dat pikaruhangan da ami agala katumbayaan may nilo anway kagarasan da ginawo do gumiret papakitad paingkukuran nangkot karuhang di ogirat pananudan daw kumakinorohingan. Haron po karatuan dahay nga tumay ni haid ina pa ilisino nga lobi kagayo dat mangahak manhak kasari na sa kadung isuang ganun pakantakan. Kung sigaw Tuhan, bitin na samayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bakon sikaw ginapagyampayan dati, puji Tuhan to ay anaro no bolos senjam pasari gitu. Insan po da siyaw sa kirad harit boros sa nakalambus at kasinduol osanong kapihunong gat igdong ko gumuan na boros nga insan ano pa rin nga mantan do kalamukan ko. Bahin ako po sanong tatuong kapiro ba takakagod tatuong gaswab. Sanongon na dako ni pidtutuang bay no gi. Kau menjagaku sungguh, ku rasakan kasih-Mu.